Rupiah. What's your name? What's your name? Rakat. My name is Rakat. Rakat From Kazakhstan. Kazakhstan. Okay, he's a singer from Indonesia. Aku belum mandi. So you also a singer? Tuang tak tuang. I don't know. Capek lah, orang lebih tahu lagu tu. Right, sing, you a singer, right? Tak sampai lagu tu ke Rusia ada permisa. Aduh kok, ingin mau. I don't Russia. I'm Kazakh. Try sing. Aku belum mandi. Aku belum mandi. Tak tuang. Tak tuang. Tapi masih cantik. Cium jelo. Cium. Try sing. What? Try sing. What? Kazakh and Russia? Anything, any song you sing. Any song? Maybe Kazakh. Ничто на земле не проходит бесследно, юность ушедшая все же бесследно, как молоды Artinya, мы были, larin kecil как kau молоды мы были, dan banyak kendaju. искренне любили Kau bawa и di верили в mahalon kau себя. pagi, nak amu kau membaik. Itu artinya